Everlove TV abale kemienya me va dore Anyanui toko ike kere togbi azamati tolian ike wado jenam kude magobe canal ye ya ka o plan be yo agadere afia no wado jenami kude wana nka tuta o jebo agadere lo o de vai ashi o zan ko de ma ka ko ga bo agadere bu nka gajo togbi nka jo afi ye ko be yo agadere ya ye de vai pe mi on to mi afa chi vai de na ko jo mi agwa no ha ya de ya nyata fa matro nye ba aya ne de vai pe mi to mi o shia nye we to su ba achi attention na mi le roro nye to nu chi ka ka me ba ko de se ba a o cha ma shishi kokoko kala bo ba go kana bu bo re na mi le roro nye to nu ka ka nwe to su ba atana roro mi mi okay ta ke ba kama ha afma no ga ya atma no ga le su ba ha ato shi nu ga ano yi mi ta ha ya de na ba majima ko ma ta go na duma biyu to fa do kwashi da kutu kuma do ya ko wodo ya alko agoma jama ao la khaya nya ta fa matro nya ba agdo ya manya mi on to ko sire mi o ko to kumu ka mi na ma ya wonya do la o mi fokoko na o ba no va dana na goma na mi plus suba ada zonla ma na mi duma biyu ha na le nya ta ko se kutu kuma nya ko sire awero akobene do jonam ka fifiari company que yava do ya ogalatia na dance ma mari go ba to bonoba no una na pere mianchi re go nyi to nji ko wa o to shin wo mu na mi egba yen keke kemi do gomo jamla ya egba yen keke ni to okay na ke ala show na gbona kika makata godo be na wa akokpere mi because onyamanya fan do mi anto mi ko gare ke dare wona ya tv sila yo ke do ku mi ko koko na do fe ya do ba ajena na gomo mi nya ba do mo viwo godo wa papa gare ya ke ala show na gbona do aja wa anya ma gbona do kata nya ba nya ta pa matro nya ba gama la mi asho firewood man agama la mi asho la susumata nya koko muna to ta ma du ko kata ba no zagbagba se sien okpere mi anchi ala ba fa bibo kata nya ha nye gawo do wo ri areke ayere dudu gapo na nye na ami na ka goma samu la susiata ko kama tu ko re se ka se mi anko ha no pa sire mi anchi ala ba o da bobo mo na mi na do ya dance ma mari go bato o ta wu na mi ro nye to nu chi ro jimu na ni mi ko wa tan ko awodo ya alo ko na ni mi ko wa ko do ya mi ko ba ma avuvuo o za jinu re ka klafa ka ka to fi avuwa ba da shi na anyako area ma ya mi atubo o za jinu o ma daro o ma wi eva program 1 year me da pe no bene do jina mi le gba panka ke me ko ba dumo vi ha o kolo mi do bu ba fi nu ka ta dumo vi ho ba fi agbaro ya mi te dumo vi ba fi agbaro enye bo nya ta fa matro nya ba anu ya mi awo ma o kata onya manyonyo mu na socio kaka onyonyo gana sovisio dumo vi awo nya sovisi nye fi awo nya socio ta manyonyo mu na mi o ta o to so fo ba sa kata lo ho ba do ra fi aro ya na Anlo Everlove TV follow me some years back am agobe pado alo jinwado ya ba ya never ya concerning a canal ada enofia ike canal ma ike adumavio nto nya me ko jawagba ko kwa chiko o manpower do the canal ya ke ko to Anyanui duama ike link ma aka via ba ko ka ba ko aw do ma katanga jibi aka ike fila ko ba ejaba yiwa azan the main machine ko je boazan ko do e ko go banya mi ke va yiji lafia gba ike mi va fia ike gba do agoma jan ike wa gbagba je ga wa fia afode ni aman to ko sube mo na keke bubu wa tian va launch bubu wa tian va fia ike anye double ne Anyanui dukwa ale ono chan wa ga tro boba na ma kuma gbe Everlove TV va do rafia na kwa magere lafia du mavio ka tan lafia be yo pon te pe do e ogo bona ra de na te yo ko nwa te pe bo yo anya me yo ko yo apu te pe gba ike ma gba je ga ma te ron le ko jo ka tan ku du aba do rafia le gba ko ga ma so mo te te gere de ka ba ron nya do je
nka wo kpɔbe yewo va afi ya woava wɔ eye ko mi tete ge ɖe ŋu le gaƒoƒo ya me dzidzi mieɖe eɖe va yi ke nye manpower miawo ŋutɔ dumeviwo mieɖɔ bɔŋbɔŋ ye mieɖe edeʋa ɖe yi ke elink ɖe afi ma va yi leke wodzo hafi fifi le fia wo gabubu ɖeme yi ke womekeke hema mo abe aleke ne kpɔe nena nu ke ne kpɔ be egblẽ le yema me ye fifia wo fi ke nyu aɖe me na mi mi agbe be teƒe ɔra megogo ya mekeke hã abe feria nava fi kɔkɔ amɔna ɖo tso adan va ɔva wɔ ɔva si kple dɔtɔa me ava mu ok ta feria ƒe vava ye ta mie wo gagbɔgba kɔ contract ya kɔvi kple su be woakaka va ɖe dzi efia be gbãtɔ ya mia ŋutɔ miaƒe ʋuwo ko miezãna mene ma ok mɔʋuwo ye ko zãna lɔnsia me vana ebe teƒea mekeke ne lɔnsia na va take egba yi ke wo gbɔna dɔ ya gɔme dze wo ŋu ʋu ge gba adze dɔ ya gɔme kple su be ne wo ʋu ya lɔnch na va ɖe leke nye ƒe sese la ya dukɔ nia dukɔ katã dzidzɔ kpɔ ge ŋu be gɔmɛnt edze agbana so no wea nu ke dzɔdzɔ ge le dua me business activity kawo ne kpɔ be tsã yi ke lɔnch anɔ vava nu kawo ne kpɔ be nɔ anyi tsã ye fifia yo gatro ŋu ma via ade yewo dzi le dua me tsã asia ɖi na nyuie fifia wɔla kɔ asia megaɖiɖim kra o megava ŋu amewo no be yewoava wotona sogakɔƒe area gake ma me sugbɔ wo nyo ok ta efia be no ɖi le afia wo le kpia leke nu ke ne kpɔ be ye wɔ wo dzɔdzɔ ge ya fi asia ɖiɖi ge nyuie elabe tsɔ kpie tsɔ kpie na mo ɔnɔ vava ok akpe le ye ma ƒo nɔ dɔ wɔm afia efo ya yi ke me le gbɔnye afia wowoe nye ame yiwo ke lé shovel ɖe asi taflatse abɔ ɖeka menyo ne o kaka wowoe nye ame yiwo ke ye ma wonɔ dɔ wɔm kple asi ɖeke yi ke me do goe le ye ma yi ke me interact with him those time ake egba hã wowoe nye ame yiwo ke wogava le afia yi ke wova dɔ ya teƒe kpɔ ge uncle ne va afi ya gba ye ma menya be miekpe fu blibo ŋutɔ asi miezã kɔ ʋu keke eɖe canal ma ye miete nɔ yiyim nɔ gbɔgbɔm fifia dɔ gã aɖe ya va dze anyi wogbɔna nu ya ʋu ge na mi ɖe leke ne kpoe meɖeƒo ale me kpe enyo bena wo vi na mi elabe ale wòli tiana asi erina nyuie erina miekpɔ dzidzɔ ne mie yi ƒuta ekpondo ne mieva dre na asi me miekpɔ egbe bolo erina gake yo vɔ la ye gakpɔna ke aleke megadzi yim o ta mieva le kuxe gã aɖe me yo be mio dumeviwo miatso ɖe ale me be ale miekpɔ ne eruna na miawɔ ɖe tso ŋu kpɔ be bolo ya miekpɔna miagakpɔe ke abe nenye dumevia ana sia ɖiɖi nu kawo ne kpɔ be ya na be dɔ kawo miekpɔ be ye ran na ye ma yi mɔ hafi wova tɔ te eɖewo li vovovo ne lɔ̃tsia va enu tsona ada va na afia nuɖuɖu ni le nka le nyanua belimo ebliwo tsɔna afia kpie míeƒlena afia kpɔ be menye agbedeƒe satsi o ya tɔsiƒe ko nye gake ne wo nuɖuɖua va ne ma nu míekpɔna mía tɔsinu eda me ko míenɔ gbe ɖe ŋu ok so ma gblɔ be ne wònye wo ʋu afia business activity ŋumɔ enana ge be edɔ na ga yi dze meka dzi be ne wòva nenema dumeviwo katã wo gaɖe edɔ wɔwɔ meɖekoe